Ljudi moji, što je mene najbolji drug obradovao. Doneo mi na poklon igru koju, pomalo me stid da priznam, nismo do sada imali u kolekciji. Prosto, tako se namestilo da uvek neko drugi u društvu ima da donese, pa je nikad nismo ni kupili. Dobrodošli nazad na tablu, a danas zajedno otvaramo Dixit Odiseju. Ova divna igra za do 12 igrača uzrasta 8 i preko godina predstavlja zabavu za cijelu porodicu, no sjajna i za žurke. Nesvakidašnji koncept igre nazire se već u sloganu: slika vredi više od 1000 reči. Iako po strani pakovanja stoji da prosječna partija traje negde oko pola sata, to može u velikoj meri da varira. Što od nadahnuća ekipe, što od veličine iste, jer svakako ne traju isto partije sa 4 ili 9 ljudi. Pretpostavljam da već svi znate šta je to Dixit i kako se igra, no na poleđini kutiji ipak stoji kratak podsjetnik koji savršeno rezimira kako se zapravo igra Dixit. Ova verzija Odiseja dolazi uz 84 karte, kao i 12 drvenih figurica i tablice za glasanje, ali i 24 bockalice. Što se pravila tiče, jedino što nije naznačeno na poleđini pakovanje je kako se Dixit boduje. U suprotnom, pravila nam ne bi ni trebalo u pakovanju. Dok se ovdje batrgam sa folijom, zamolit ću vas da ukoliko vam se dopada ovakav vid sadržaja, opalite like, jako nam znači. Kada otvorimo pakovanje, prva stvar koja nas dočekuje naravno jeste uputstvo. Kod Dixita pravila su jako kratka. U pitanju su dva lista koji ukupno sadrže dve strane pravila, već na poleđini je bilten sa drugim proizvodima. Interesantno je što ove dve stranice sadrže 5 različitih tipova igranja: standardno igranje, Dixit u troje, Dixit za 8 i preko, Dixit žurka i Team Dixit. Generalno govoreći, Dixit je igra koja ima 3 pasusa pravila. I ne, to nikako nije kritika. Nekada uživancije jeste u jednostavnom, a dobinu igri daju nadahnuća i ideje iza pojmova samih igrača. Mašta je granica, a Dixit daje samo oruđe kojima bi se ona zauzdala. Tu su i tablice za glasanje. Ima ih 12, za svakog igrača po jedna, i svaka ima posebne ilustracije i boju koja se poklapa sa nekom od boja figurica. No, imajte u vidu da su jako čvrsto prikovani uz ovaj kartonski okvir. Kao što vidite, ova ljubičasta se malo pocepala jer je ostala poleđina zalepljena za ramu. Podržite moje koprcanje sa kartonom jednim subscribe-om. Hvala! To su bili kartončići za glasanje, a sada prelazimo i na tablu. Ono što mi se lično nije dopalo je što u domaćem izdanju staza za bodovanje dolazi kao dvodelni kartonski isečak, dok je na drugim tržištima ovaj deo igre ipak određen znatno kvalitetnije sa lepšom štampom i kao preklopna, ali ipak jednodelna celina. Tim rečeno, puteljak bodova je sasvim u redu i ovde i služit će svrsi, a segmenti za karte savršeno pašu samim kartama. Ovdje u kesici vidimo iglice za glasanje, prisutne u dve boje, zelenoj i crvenoj. Ima ih duplo više nego pločica, pošto pri igri sa mnogo igrača zarad lakšeg skupljanja bodova i brže igre, učesnici imaju pravo da glasaju po 2 puta. Iskreno, moram priznati da i po obliku i na dodir jako podsjeća na one plastične čijodice iz Pertinijevog Masterminda. Sećate se, one ravne plave table i onog narančastog pokrivača za odabranu kombinaciju? Joj, obožavao sam to kao klinac. Elem, jednoj stvari se apsolutno ne radujem, a to je bušenje ovih malih rupica na svakoj od pločica. Ej, 144 rupe, ej! Tu je i kesica sa 12 drvenih zekica, koji predstavljaju igrače. Boje se podudaraju sa pločicama za glasanje. Iskreno, završna obrada figurice je na poprilično visokom nivou. Nema nikakvih grubih ivica, a meni je isprva delovalo kao da su u pitanju plastične, a ne drvene figurice. Na dodir, jako mi se dopada ova njihova tekstura koju vidite izbliza. Na samom kraju i najbitnija stavka, karte. Ovdje ih ima 84, mada očigledno u ovom divnom plastičnom sorteru ima prostora za bar još 2 špila iz ekspanzija. Stvarno moram da pohvalim dizajn foliju u kojoj su uvijene karte za igru. Olako se otvara i skida plastični film i nema borbe na život i smrt ne bi li se karte izvukle van.
Dizajn samih karata u Odiseja verziji Dixita je interesantan. Kao što vidite, postoje brojni motivi, a meni lično deluje kao da je najviše njih u steampunk fazonu. Prva stvar koja mi je zapravo pala na pamet dok sam otvarao ovu igru bila je igrica BioShock i BioShock Infinite. Ne pitajte zašto, prosto mi karte odaju takav vibe. Tako bi otprilike izgledalo otvaranje igre Dixit, a za detaljnu recenziju i uputstvo kako se Dixit zapravo igra, pretplatite se na kanal jer uskoro izlazi klip. Koje je vaše iskustvo sa Dixitom? Da li volite ovu igru? Koje sve ekspanzije imate? Recite nam dole u komentarima. Do sljedećeg videa, želimo vam šestice i džokere!